Açta kışında soğuk olur. Öte üşüyse. Bu neler tatakınası bir açar. Seninkinin iki cır al dedi. Birinin giyimi giyip ötebe. Uyat görüştü. Oşandıktan. Açta bir okarsan misal için bir canın altı misal. Şartı bizge makul emes. Jakmayın. 1,5 mingden içinde bardıq условиясы бар, шарттары бар, içinde автомат шартқа жооп берди. Арзан деле быйыл ошол эле квартираларды 2,5 миңден 3 миңден алып атабызда. Комнатаны 15 миңге шарты менен бардық нерсеси менен алып жүрүп, 20 миңден эле кымбаттап кеткен. Талапка жооп бербей, санитарный тазалыгы деле шартка жооп бере элбейт. Студенттерге мындай ыңгайлуу эмес. Бош ойло студенттерге окуган үчүн шартка деле жооп бербейт. Студенттерге мындай жеңилдиги деле жок. Студент билет, кто квартиру оставляет, надо налог вставлять. Или как будто решать надо государством этого. Просто студентам жалко. Понимаете? Некоторые приезжают, у кого есть деньги, у кого нет денег. Вот они вот здесь целый день мучаются. Вот это надо решать, государство надо полностью или обеспечить надо. Как будто решать надо. Это 15-15 тысяч. Все удобно. Там доходишь мебель, север, все. Они вот живет, никакой жалобы нету. А сейчас у них вот здесь пустой, не пустой, уже 10-12 тысяч, а сейчас уже 15-16 тысяч. Я не знаю. Надо их решать вот это как. Или налог надо ставить, кто квартиру оставляет, полностью участковый дамку надо это решать, кто оставляет. Или там 20% или 30% надо налог вставлять, кто квартира, кто хозяин. Я Журай Дилмурат. Я работаю здесь в Шушпат, я сотрудник. Вместе работаем. Так. Biz 3 komnatаны 12 миң сомдон эткенбиз да. А бул ошол эле квартиралар 20 миңге чыккан. Бул көтөрүлгөн себеби башка мамлекеттен студенттер келип атат. Мисалы Өзбекстандан, Индустар келип атат, башка мамлекеттерден келип атат. Алар көтөрүшүп атат да. Биздин карапайым эл мына ал жерде студенттер көтөрө албайт. Жатаканага чыган кезде кандай бизнестарга гана место бар. Жетет да. Алар жетишпейт. Мына шарттар деле нормаль эмес. Üçüncü kurs, ikinci kurslarga айлы жок акчага чыгыш керек. Bir адамга 3 миң. А биздин алган атын негизин айда 10 миң болсо, үйдө 2 студент болсо, аларга жеткирип бере алышпайт да. Жашаган деле 3 миң болот. Алардын просто кийимиши бар, окууга барышы керек. Ушул мамлекетинде эмне кылып берсе да, чечип берсе бизге. Жатаканаларды ачып берип кандай кылышат? Студенттерге шарт түзүп берсе жашаганга. Себеби азыр өтө кыйын болуп атат. Квартира сымат этиш. Ар бир адамга 3 миң. Нормально жашайбыз. Мындай условиясы простой эле мындай жашаганга да 2 миң. Но все равно кымбат. Биздин элибиздин кыргызстандардын студенттери $100 болуп атат чет элдерден келгендерге. А бизге визаны көтөрө албайбыз. Ошол эле санында, если кааласаң ал дейт, нормальный квартира $100 бирок көтөрө албайсың да, бир адамга. Индустарга может Өзбекстандан келгендер айлы жок алышат жашашын турушат. А бизге кыйын болуп атат. Алысқа келдім, квартира іздеп жүрем, 2 күннен бері. Квартира шықпағаннан мейманханада жатып жүрем, 200 сом төлеп күніге. Квартира шығып жатыр, бирок қымбат, только қыздарды дейді, қыздарды аламыз дейді. Балдарға шықпай жатады. Азыр шығып жатыр 20 миң, 22 миң.